مگر تمشن کانسی ہندی وزارت تو مشاورت ضرورت امیر کبیر سند اعتقاد سری پڑھو رحمت اللہ علیہ لیس له ضد ولا ند ولا شبہ ولا شریک یہ تمام چیزوں نش پاک تو منزہ ذات پاک حضرت اللہ سشکن زن طاقت وول سشکن دن پرت کان کام انجام دن وول تمشن چانے تمیانے مشور ضرورت تمشن چانے تمیانے مدد ضرورت مگر یہ کیا شو یل کانسی سید خیر چیتن پروردگار تمش کام یون صحابہ کو عرض رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیف یستعملوہ اسونیو سکت پوٹ چکوم ہون امیز بندس پروردگار فرماون چک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوفقہ لعمل صالح قبل الموت امیز بندس شمرن بروٹ پروردگار اعمال صالحاتن ہن توفیق کرن عطا گبرو میانو عزیزو میانو شفیقو میانو یارو میانو یہ مین ہم شیر تبودی یہ میون بدرگ تبودی یہ مین موج تبودی یہ میون ڈاکٹر سب تبودی یہ ساری خدام بودن فرماون یوفقہ لعمل صالح قبل الموت یہ تھس بندہ شو موت برونٹی آخرت پت چی زندگی خاطر توش جمع کرنک توفیق کرنا تا پروردگار امیش اعمال صالحاتن ہن توفیق دیون پروردگار اعمال صالحاتن اندر چی زیوٹ پھرس نماز تی گئی عمل صالح زکاة دن تی گئی عمل صالح ذکر کرن تی گئی عمل صالح تلاوت کرن تی گئی عمل صالح اشیو آرامت اجتماع سید چی عمل صالح یہ سون سمن تو سون ونن کرن قبول یمنی کی ذریعے کرن اس دنیاوی عزت تیاتا اخروی کامیابی تیاتا آمین یا رب العالمین مگر ونیل مسجد ہز کام ہی کانسی پروردگار یہ کچھ بڑ عمل صالح اشار کور تو جاوید صبن بکر تھوڑا وضاحت آمی حدیث مبارک سلسلت الصحیحہ کے حوالون من شیخ البانی رحمت اللہ علیہ 278 حدیث نمبر بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت گز باپا قیامت گز قیامت الوقوع پذیر سب دے قیامت الباپا سب دے اللہ تعالیٰ سن طرفی ناد دن ان اللہ لینادی یوم القیامہ بے شک چناد دن وول قیامت اسمنز پروردگار ناد کیا ہے این جیرانی این جیرانی ترال کیوں گیور مسلمانو یمیت علاقہ سندر ونیک تام دین خدام ویتمیت نور سب سان سارنی ولنک پنس رحمت اسمز پروردگار آمین یا رب العالمین تو ایسنو یم بود میت اس پاو یاد یوت کیا دی وذکر فإن الذکرات تنفع المؤمنین یاد دہنی کریو ذکر کریو یہ یاد دہانی کرن چھو مومنن فائد واتناون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار دینات قیامت دو ان اللہ لینادی یوم القیامہ این جیرانی این جیرانی ناد دی پروردگار کچھ مین ہمسائے کچھ مین ہمسائے آگو چاسک افسر سبس ہمسائے بیا خاص بڑس تاجرس ہمسائے بیا خاص مولوی سبس ہمسائے بیا خاص بے کنس صاحبس ہمسائے مگر یہ مس ہمسائے گنزرائی پنن پروردگار سکوتا خوش قسمت چھو سکوتا خوش قسمت چھو رب العالمین دی ناد رب العالمین دی آواز مبارک رب العالمین کر بیان این جیرانی این جیرانی کچھ میں ان ہمسائے کچھ میں ان ہمسائے یہ تھوئی پروردگار سن طرف یہ ناد گچھے
यम मलाइकतुल मुकर्रबीन आसन फतकुलुल मलाइकतु रब्बना वमन यंबगी अन युजाविरुका वमन यंबगी अन युजाविरुका यम कम खुशकिस्मत या युकुस खुशकिस्मत यमित वनकन शुकनात दिवन युस अमि खतर छुत मुंतखब कोरमुत यह छु मेन हमसाय। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। यक़ूल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल क़ुरआनिल अज़ीम बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा कान लिल मुश्रिकीन अन यअमुरू मसाजिदल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ़्र उलाइका हबितत अअमालुहुम व फ़िन्नारि हुम ख़ालिदून। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा आतिक रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व उम्महातिना व इख़वानिना मिनन नार। अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा आतिना खैरद दुनिया व खैरल आखिरह वस्रिफ़ अन्ना जमीअ शर्र दुनिया व शर्र यौमिल आखिरह। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा वग़फ़िर लना व लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका गाफ़िरुज़ ज़ुनूबि वल ख़ताया बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। दुखंदा दंदवा याद इलाही छखन मर्जन शिफा याद इलाही। दुखंदा दंदवा याद इलाही छखन मर्जन शिफा याद इलाही। दिलस तस्कीन ज़हनस ताज़गी पूर शुरूहस क्युत गुज़ा याद इलाही। दिलस तस्कीन ज़हनस ताज़गी पूर शुरूहस क्युत गुज़ा याद इलाही। तूफ़ानन ताउनन फिक्रन गमन मज़ तूफ़ानन ताउनन
فکرن گمن من چنسخی کیمیا یاد الہی چنسخی کیمیا یاد الہی چکاسان ملکران گتزن بگفران چکاسان ملکران گتزن بگفران چو بخشان تزکیہ یاد الہی چو بخشان تزکیہ یاد الہی فرشتن مزبنان مذکور آدم فرشتن مزبنان مذکور آدم دیوان چھس مرتبہ یاد الہی دیوان چھس مرتبہ یاد الہی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ سند ذات اقدس حق درود السلام درود رحمت سن برذات مقدس مطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آج شئیس تامی خوابک تعبیر لبن یس خواب سوین بائی سانی بینی سانی بدرگو اس وچمت امیک عملی تعبیر چاز یتنس نماز ادا کرن سویت اس نظر یوان اللہ تعالیٰ ہن کریس پنی کرمت فضل ست مالا مال اس دتن بیس اکس گرس مز ونکنس پنن یاد کرنک پنن ذکر کرنک موقع اگرچہ حدیث شو انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ تمام اعمالن ہن دارمدار چھ نیتن پیٹھ اکس شخص سن خاطر چھتی یمش تم نیت آسی کرمز مگر حکم چھ لگن ظاہر اس پیٹھ اشن دل چرن خاطر اللہ تعالیٰ ہن ذمہ دار ٹھہرمید کیں اس اگر کوئی متعلق کنی قسمچ کان کمنٹ چکارن کنی قسمچ کان لب کشوئی چکارن شرعی طور تش ایسی یہوئی حکم تو یہوئی اصول ام سند ظاہرس پٹ چھ حکم لگن یس ریش تھائی بتس پٹ امس ونو باریش یس نماز کر ادا امس ونو با نماز یہ سنتن ہن کر اہتمام امس ونو یہ چھو با سنت مسلمان یس کلس پٹ تھائی ٹوپ امس ونو یہ چھو با شریعت مسلمان یہ چھو لباس کنتی دیون پنن پان با شریعت پیش کرت یس گوڑو ہر تھائی یدار امس ونو یہ چھو سنت اس پٹ عمل پارا اور ایسی چھے یہ حدیث مبارک یاد پاون فرماون هذا الحدیث ثلث العلم یہ حدیث چھ امام شافی فرماون اگر علم استرہس کرو آخس چھ یوہی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ شکرن بیان اصول الاسلام على ثلاثة احادیث اسلام کے امدن اصول یم ترین احادیثن مز نظر یوان ترین حدیثن پیٹھ یس عمل پارا سپد ام سن خاطر وات گژھن سہل تو آسان یہ زن تہ سرسی اسلامس پیٹھ عمل پارا سپدان گۄڈنیُک حدیث چھ امام احمد بن حنبل تہ کرن بیان رحمت اللہ علیہ سُہ گوٚو یِہوٚے انما الاعمال بالنیات دویم حدیث چھُ کرن امام احمد بن حنبل بیان رحمت اللہ علیہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد تریم حدیث چھُ بیان کرن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ
الحلال بین والحرام بین مگر ایسی ظاہری طور ارشاد صبس متعلق عبدالستار صبس متعلق ختیجہ ماج متعلق افروزہ کوڑ متعلق یمن باقی برادر نسبتی ارشاد صبن بلال صاحب یس یمن ہمسائے یت بستی اندر یوزن سیت سیت یت سلسلس اندر رود وارث رشید صاحب یمن والد صاحب بیمار تمن کرن اللہ تعالی شفاء کاملہ شفاء عاجلہ یم امس ہمشیر سیت سیت رود پرت کن مرحلس پٹ یا یہند برادر مکرم یا یہند یزن یت خادم چھ محمد ابراہیم کھٹانہ صاحب یم زن یمن اتبارس اندر ہر وقت رود پنس گرس اندر تیت مسجد تعمیر کرنس اندر پیش پیش اس ہکو یمن متعلق ظاہری طور یہ ونت اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ سنن ترمذی حدیث مبارک اقوشت دویتاجی حدیث نمبر راوی شو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماون فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی کنس صاحب ست خیر یژن پروردگار یا جماعتس کرن پنن خیراتا سانن گرن کرن پنن خیراتا سانن اولادن کرن پنن خیراتا یت خاندانس کرن پنن خیراتا آمین یا رب العالمین فرمانے اذا اراد اللہ بعبد خیرا یل اللہ تعالی کنس بندس ست خیر یژن استعملہ تمس صاحبس کام ہیون پروردگار کیا چھس ہیون کام تو ہیکو جواب دی چھن جمعہ دولت چھ واریاہن دنیاہس مس بینک بیلنس چھ واریاہن دنیاہس مس مال و جائیداد چھ واریاہن دنیاہس مس رۄپیہِ چھ واریاہن دنیاہس مس دینار چھ واریاہن دنیاہس مس درہم چھ واریاہن دنیاہس مس آسن چھ واریاہن دنیاہس مس آسود حال چھ واریاہ دنیاہس مس مگر یمس اللہ تعالی مہربان گژھِ یمس اللہ تعالی استعملہ تمس چھ کام ہیون رب العالمین چھن چانہ تہ میانہ مددک محتاج چھا سہ فرماون پننہ ذات اقدسس متعلق ان اللہ علی کل شیء قدیر سہ فرماون پننہ ذات اقدسس متعلق اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون یل سہ کنہ چیزک اراد چھ کرن سہ چھ تتھ چیزس دپن سپد سہ چھ فوراً سپد اللہ تعالیٰ چھن چانہ تہ میانہ سادنک تہ مددک محتاج یلی حدیث مبارک کر بیان دانا پیغمبر بینا پیغمبر فتین پیغمبر عقلمند پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب سبن تی گو یہ حدیث بوزن پت سوال کیف یستعملہ اس ونتو کت پوٹ چھ بندس کام ہیون پروردگار سنئی چکو سہند مددک محتاج امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ولن پنس رحمت اسمز پروردگار تم ترو یت نسخ یت ونن چھ اوراد فتحیہ تت اندر چھ اس پڑھن مدبرن بلا سہ تدبیر کرن مگر تمشن کنسی ہند وزارت تو مشاورت ضرورت یہ امیر کبیر سند اعتقاد سری پڑھو رحمت اللہ علیہ لیس لہو ضد ولا ند ولا شبہ ولا شریک یہ تمام چیزوں نش پاک تو منزہ ذات پاک حضرت اللہ سہ کن زن طاقت وول سہ کن دن پرت کان کام انجام دن وول
تمشن چانہ تمیان مشور ضرورت تمشن چانہ تمیان مدد ضرورت مگر یہ کیا شو یل کنس سد خیر چھ یژن پروردگار تمس چھ کام یوان صحابہ کو عرض رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیف یستعملوہ اس ونیو سکت پوٹ چھ کام ہیون امز بندس پروردگار فرماون چھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوفقہ لعمل صالح قبل الموت امز بندس چھ مرن بروٹ پروردگار اعمال صالحات ہن توفیق کرن عطا گبرو میانو عزیزو میانو شفیقو میانو یارو میانو یہ مین ہم شیر تبودی یہ میون بدرگ تبودی یہ مین موج تبودی یہ میون ڈاکٹر سب تبودی یہ ساری خدام بودن فرماون یوفقہ لعمل صالح قبل الموت یہ تھس بندہ چھ موت برونٹی آخرت پت چھ زندگی خاطر توش جمع کرنک توفیق کرنا تا پروردگار امیش اعمال صالحاتن ہن توفیق دیون پروردگار اعمال صالحاتن اندر چھ زیوٹ پھرس نماز تی گئی عمل صالح زکاة دن تی گئی عمل صالح ذکر کرن تی گئی عمل صالح تلاوت کرن تی گئی عمل صالح اشیو آرامت اجتماع سید چھ عمل صالح یہ سون سمن تو سون ونن کرن قبول یمنی کی ذریعہ کرن اس دنیاوی عزت تی آتا اخروی کامیابی تی آتا آمین یا رب العالمین مگر ونیل مسجد ہز کام ہی کانسی پروردگار یہ کچھ بڑ عمل صالح اشار کور تو جاوید صبن بکر تھوڑا وضاحت آمی حدیث مبارک سلسلۃ الصحیحہ کے حوالون من شیخ البانی رحمت اللہ علیہ 278 حدیث نمبر بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت گز باپا قیامت گز قیامت الوقوع پذیر سبدے قیامت باپا سبدے اللہ تعالیٰ سن طرفی ناد دن ان اللہ لینادی یوم القیامہ بے شک چناد دن وول قیامت اسمز پروردگار ناد کیا ہے این جیرانی این جیرانی ترالکیو گیور مسلمانو یمیت علاقہ سندر ونیک تام دین خدام ویتمت نور سب سان سارنی ولنک پنس رحمت اسمز پروردگار آمین یا رب العالمین تو ایسنو یم بود مت اس پاو یاد یوت کیا دی وذکر فإن الذکرات تنفع المؤمنین یاد دہنی کریو ذکر کریو یہ یاد دہانی کرن چھو مومنن فائدہ واتناون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار دینات قیامت دو ان اللہ لینادی یوم القیامہ این جیرانی این جیرانی ناد دی پروردگار کچھ مین ہمسائے کچھ مین ہمسائے آگو چاسک افسر سبس ہمسائے بیا خاصی بڑیس تاجرس ہمسائے بیا خاصی مولوی سبس ہمسائے بیا خاصی بیکنس صاحبس ہمسائے مگر یہ مس ہمسائے گنزرائی پنن پروردگار سکوتا خوش قسمت چھو سکوتا خوش قسمت چھو رب العالمین دی ناد رب العالمین دی آواز مبارک رب العالمین کر بیان این جیرانی این جیرانی کچھ میں ان ہمسائے کچھ میں ان ہمسائے یہ تھوئی پروردگار سن طرف یہ ناد گچھے یہ ملائکت المقربین آسن فتقول الملائکت ربنا ومن ينبغي ان يجاورك ومن ينبغي ان يجاورك يمكم خوش قسمت یا یکس خوش قسمت یمت سے ونکن شکنات دیون یس امی خاطر چھت سے منتخب کرمت یہ شمیون ہمسائے یہ کمس خوش قسمت یہ شرف امس ونکس آلو کرن پروردگار کچھ میون ہمسائے رب العالمین سن طرفی واپس جواب دینا
أين أمار المساجد أين أمار المساجد کچھ تم یمو پنہ دولت ست کرمت پنہ کردار ست کرمز مسجد آباد یمو مسجد کرمز آباد یمو مسجد کرمز مانوی طور تعمیر حصی طور تعمیر آبادی دائی قسمچ فرماون یمنی متعلق دینات پروردگار یمو مین گر کرمت آباد تمن پنن ہمسائی گنزراون پروردگار یہ مسجد کچھ بناوے ترالس مزے اسواریا مسجد کیا ضرورت ہے بناوین مگر فرماون سمرہ بن جندب سری پڑیو رضی اللہ تعالی یہ حدیث چھو دن ہند روایت آمد اکس روایت تسمن شکرن ام المومنین عائشہ روایت رضی اللہ تعالی عنہ بیس حدیث اسمن شکرن سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماون عمرہ یہ تشو سمرہ بن جندب فرماون عمرہ ہوچ فرماون موج عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسکر حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور محلن منزد ازیو مسجد بناون کون بر بس محلن منزد ازیو مسجد بناون اگر محل پت محل تو مسجد بنایو یہ چھو تو کرن حکم اس پٹ عمل حکم چھن میں کرمت کیا حکم چھو کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت فرموخ وَأَنْتُ طَيَّبَ وَتُنَدَّفَ فرموخ آخ ازیو ام پت مسجد بناونا پت سپاک و صاف تھاون بے ازیو مسجد خوشبو ملنو کردار پیش کرن مسجدن ازیو اتر چھکر مسجدن ازیو خوشبو ملن مسجدن ازیو صفائی ہند احتمام کرن یہ کرو حکم پنس فرمانس من جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ون کس کری تعمیر یہ مسجد ون کس کری آباد یہ مسجد رب فرماون سورہ توبہ کے حوال ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ یم بے دین چھ تہند خطر چھن زیبا تم کرن مسجد آباد ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ یم اسلام بغیر کردار چھتاون تہند خطر چھن زیبا تم ہیکن مسجد آباد کرت کیا دے رب فرماون شاہدین علی انفسہم بالکفر تم چھ پنس پانس پٹ پانے گوا کہ ایسا چھ کفر ساندر اشن اسلام ساندر کیا اولئک حبتت اعمالهم رب فرماون تہند اعمال چھ اللہ تعالی اکارت کرن ضائع کرن عمل چھ سوی رودن ذخیر آخرت یت ایمان آئیس سوید رب فرماون اولئک حبتت اعمالهم یمن بے دینن ہز اعمال چھ اللہ تعالی اکارت کرن ضائع کرن وفی النار ہم خالدون اور تم آئیسن ہمیش ایک نار سندر یا جماعت از دین نجات آمین ام پت فرماون رب ون کس کر مسجد آباد آگو مسجد بناوین باگو مسجد کرین آباد یہ تھوزیو یاد تچ ہوئیت من بنا للہ مسجدہ مسجد بناون وول تی چھو تیتی ون آمد باگو مسجد آباد کرن وول اتکن کرو تو اشارہ بکر تھوڑا الابریٹ کرنیچ کوشش یہ مسجد آباد کرن چھو دائی قسم یم دار دیت یم درواز دیت یہ سیمٹ دیت یم ششتر دیت یم حمام بنو یم الیکٹرکسٹی ہند انتظام کر یم مائکی ہند انتظام کر یم فرش فروشک انتظام کر فرموخ من بنا للہ مسجدہ یم رب سن خاطر مسجد بنو کچا بنون لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تعالی شن کنس نفسس تیوتا بوج تراون یوتا نتمس تلنک طاقت آسی یتی طاقت آسی کنش داری ہن طاقت کنش دروازک طاقت کنسی چھو فرش فروشک طاقت کنسی چھو بلب لاگنک طاقت کنسی چھو شیش لاگنک طاقت ون اگر کنسی اللہ تعالیٰ ہن طاقت دیت بوسوس اتر بودن اکس عالمس نش دوپن میشو سنا پرت سمکھیومت دنیا ہست کائنات اسمز یم اراد شکرمت بناو ہاتھ مسجد کس مسجد دوپن ونیک تام دیت تمس پروردگارن توفیق تم کری 51 تعمیر کچا کرن تعمیر 51 اللہ اکبر
آز دیت ارشاد صبس عبدالستار صبس میانی ختیجہ ماج میانی افروزہ بینی دیت پروردگارن یہ توفیق یمو تھو اخ مثال قائم یمو کر یہ تنس توحید کی مرکز قائم اور یہ جے خطر چھو وعدہ پروردگار چھوانن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ یہ جے خطر چھو اللہ تعالی جنت اسمز آگ گر بناون وول تو شو پتا آگ گر کوتا شو بوڑا یاد تھوئی دو جنتس منز یس اخ درواز تو بیاگ دروازہ چھو اگر جنت کے ایک دروازہ پر بیس دروازہ تام پکن ہے انسان تیوت چھس پکن یوتا مکہ پیٹ مدینہ چھو مسافت یہ گھر کم سن خطر یہ تعمیر کرنا یہ مسجد آسی یہ آباد یم یہ مسجد آسی آباد کرمس تیوتا بوڑ گھر بنایس پروردگار اگر ایک دروازہ پر بیس دروازہ تام ہے پکن تیوتا شس پکن یوتا مکہ پیٹ مدینہ شو مسافت اللہ اکبر اللہ اکبر ون کس بنائے ون کس کری آباد مسجد امس گسن 5 اوصاف آسن کچھ اوصاف یہ رب فرماون یہ رب ونن انما یعمر مساجد اللہ اچھو کلمہ حسر among all the Muslims who build the masjid, who construct the masjid, مسلمانوں مز کس چھو یس مسجد کر کنسٹرکٹ مسجد کر آباد کس کر گوڑنک وصف انما یعمر مساجد اللہ گوڑنک وصف من آمنا خبر چونس تمینس ایمانس کوتا چھو وزن مگر رب چھو فرماون یس مسجد آباد کرن وول چھو تمس چھس بدیون بشارت تمس چھو ربس پہ ایمان امیک مطلب گو یت خاندانس چھو ربس پہ ایمان امیک مطلب گو ڈاکٹر صاحبس چھو ربس پہ ایمان مینی عمل چھو پنہ دربار قبول کرن وول پروردگار کیا دے گوڑنک حدیث پاو بے یاد انما الاعمال بالنیات امشی یہ نیت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ رب العالمین سنگ حکم سوت وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یت پٹھی مین ہم شیروس یت مسجد یت پٹھ عبدالستار صبوس یت مسجد شریفس تعمیر کرنس اندر پیش پیش یت پٹھ مین باقی گبر اس پیش پیش یت پٹھ انجینئر مدثر صبوس پیش پیش یت پٹھ کارگر اس مدثر احمد پیش پیش انجینئر صبت تشی یہ مسجد بناونس اندر عظیم کردار کورمت پیش تا اللہ تعالیٰ کرنس دنیا سندر ترتر آتا آخرت سندر ترتر آتا یوسی کارگر اس مدثر سب امتش سانی ہم شیرست عبدالستار سبست میانے ماج حمد تو حسل دیتمت اللہ تعالیٰ کرنس دنیا سندر ترتر آتا آخرت سندر ترتر آتا آمین اتوس انما يعمر مساجد الله من آمن بالله یت پٹ یم محدود افراد تے پٹ زیمال پتھر آخوس ابراہیم علیہ السلام بیوس اسماعیل علیہ السلام مزوروس سیری پلناون وولوس میٹیریل پلناون وولوس اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام سیر لاغن وولوس میٹیریل لاغن وولوس ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دشوئی مال پترو کرو کعبۃ اللہ تعمیر مگر تعمیر کرن پت یت پٹھس یمن خاندان افرادن ہن طرف چھ دعا کرن پن طرف چھ دعا کرن پروردگار استکری چان حکم مسجد تعمیر یت پٹ تمو دیو مال پتر منگی دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پروردگار اس نشکر زی عمل پن دربار قبول یہ عمل کر زی یم خاندان کے حق پن دربار قبول گوڑنک وصف چھ یمن من آمنا یمن چھ گوڑنک وصف یم چھ اللہ تعالیٰ اس پیٹ آسن ایمان تھاون ول نمبر 1 دویم والیوم الاخر
دویم وصف چھو آسن مسجد آباد کرن والن تمن چھو آسن آخرت کس دوہس پیٹھ ایمان میں شن دنیا نش بدل رٹن میں شن ہمسائن نش بدل رٹن میں شن علماء نش بدل رٹن میں شن ذمہ دارن نش بدل رٹن میں چھ یمیک بدل دن وول اجر دن وول پروردگار نمبر 2 والیوم تریم وَأَقَامَ الصَّلَاةِ یم چھ آسن آباد کرن وول نماز قائم کرن وول یم چھ نماز گزار آسن یم چھ نماز 5 وقت قائم کرن وول آسن یم چھ مسجدن من ذکر و اذکار کرن وول آسن یم چھ مسجد من پن فرض ادا کرن وول آسن گو تریم وصف ژورم وآت الزکات یم چھ زکات ادا کرن وول آسن کچھ وصف گئی 4 پونچم تہ بوجو ولم یخش الا اللہ یم چھن کھوژوٕنۍ آسن مگر صرف چھ کھوژان ذات پاک حضرت اللہ مسجد آباد کرن وول چھ صرف کھوژان پننس پروردگارس ام پتہ چھ رب دِوان بشارت خبر ژت مے تریا کت فکر مگر قرآن چھ تارن اس بڑ رت پٹ کت فکر رب فرمان فعسا ان یکونوا فعسا اولئک ان یکونوا من المہتدین یمنی متعلق تھو ومید یمے گئی تم یمن پروردگار چھ کرن ہدایت یافتہ بندن اندر شمار یمنی چھ پروردگار کرن ہدایت یافتہ بندن اندر شمار کیازِ یمو چھ آسن دنیاہس اندر کیا کورمت مسجد آباد میانو عزیزو میانو شفیقو وقت ہوتن اختدام گژھن اچھ بیس جائے تہ واتن مگر ون یلی مسجد بنو ون چھ ہمساین یہ مسجد آلو کرن کیا چھ آلو کرن ہمسائے مین تھین یاد یہ مینٹین ڈسپلن کرنے خاطر مسجد شریفس انتظام چلاون تحصیل جمعیت نت چھن تحصیل جمعیت یہ ٹار لاگن وول کی مرکزی جمعیت ٹار لاگن وول کی یہ ہکون اس اونت پور والت کی یہ ہکون اس بربر شنیت کی یہ ہکون اس اسلام آباد نیت کی یہ ہکون اس پلووم نیت کی یہ رود ہمیش یہ تھی یہ مسجد شریف مگر ونچ ہمسائن یہ مسجد آلو کرن ابو داود چھ حدیث مبارک من خرج من بیتہ متطہرا یس پنہ گر دراو من خرج من بیتہ متطہرا یس پنہ گر دراو پاکی حاصل کرت وضو کرت اگر غسل چھ ضرورت غسل کرت یہ دراو پنن پلو صاف پیش کرت یہ دراو پنن بدن صاف پیش کرت پنہ گر الی صلاۃ مکتوبۃ یہ آو یت مسجد من فرض نماز ادا کرنے خاطر یاد تھوزو یہ دراو گری وضو کرت یت مسجد شریفس اندر آو یہ کرن فرض نماز ادا امس کے دی پروردگار ہمسایو یاد ہسا تھوزو یہ چھ تہند ذمہ داری ہمسایو یہ چھ تہند ذمہ داری اس چھ تہی آز آمد دامن پہلاونی یہ مسجد کرزیون ون مانوی طور آباد یت مسجد من تھائیزو ذکر و اذکار جاری یت مسجد من تھائیزو دروسن ہند اہتمام یت مسجد من تھائیزو تلاوتک اہتمام کیا جو سورت چھو ینوول یت ونن چھ ماہ رمضان المبارک یہ میں رت خطر شن رتن اس اسلاب دعا کرن تو کرو پروردگارن عنایت نئی جمعہ پیٹ گچے یس جمعہ ینوول چھ کولکت تن پیٹ گچے انشاءاللہ یتی جمعہ اہتمام دپیو انشاءاللہ یس جمعہ ینوول چھ یت گئی جمعہ اہتمام تو کر پروردگارن عنایت تو آو ماہ رمضان المبارک قریب یت اندر اللہ تعالیٰ سن رسول فرماون صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت اول لیلت من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن یتھوی ماہ رمضان گۄڈنِچی رات چھ آسن تمام شیاطین چھ یوان جکڑن بند کرن تمام جنیات چھ یوان حوصلو سۭتۍ بند کرن اور یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ
جنتک دروازہ کھولنے یوان رحمتک دروازہ کھولنے یوان یت ہمسائیگی منز کرو تو ربن عنایت تہند خاطر کھول جنتک دروازہ پروردگار تہند خاطر کھول رحمتک دروازہ پروردگار تو ایزو گھر وضو کرت یت مسجد منز کرزو جمعہ ادا یت کرزو 5 وقت ادا کیازِ تۄہہِ عنایت کہ یت مسجد من امام تہ آمت متعین تو مقرر کرن باقی مساجدن اندر امام ژھارنس مز کن سات دقت پیش یوان مگر یہ تہ الحمدللہ امام سن تہ انتظام الحمدللہ رب العالمین ام پتہ یل تہ یت مسجد مز یو نماز ادا کرن خاطر فرض ادا کرن خاطر گریو پاکی حاصل کرت فاجرہ کاجر الحاج المحرم فرماون یتھس نمازس دیون اکس نماز بدل اکس احرام گنمتس حاج سبنس حجس برابر ثواب 5 وقت پڑھو 5 حجن ہن ثواب دیو ذات پاک حضرت اللہ گبرو یہ عنایت یہ خیر یہ بلائی اش پنہ طرف یت خاندانس یت محلس یت علاقس سلام پیش کرن یمو یوت جذبہ ہو جذبہ اسلام یس زن قابل افتخار چھو قابل دید چھو قابل مبارک چھو البتہ اکوئی بناون پنن گھر یت 30 لچھ رۄپیہِ تو 40 لچھ رۄپیہِ چھ لگان مگر یت مسجد من چھن اس وچھن ونہ یس زن اس الیکٹرانک ڈیجیٹل بورڈ سہ چھن اس وچھن کی آز منگو نہ تو یت دیو پین لنگ آز منگو اس صرف یت مسجد من چھ آز اسے پنن ڈیجیٹل بورڈ لگاون تاکہ یت مسجد اندر تہ آسی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا تمیک اہتمام برابر نقطس پہ آسی بانگ تہ گژھن وقتس پہ آسی سحری تہ گژھن وقتس پہ آسی افطار تہ گژھن ام خاطر کرو اس پنن پنن یتھنس تعاون پیش کنس آسی 100 رۄپیہِ کنس آسی 10,000 رۄپیہِ یہ 60,000 رۄپیہِ گژھن یہ ڈیجیٹل بورڈ ونکینس اس کرو پنن مسلمان بائن گزارش یتی عبدالستار صبس سرپرست چیمے یتی ربن یمن کنسی زنس یوت عظیم تعمیر کرنک کور توفیق عطا ون اگر نہ اس یوت بوڑ عوام یتھنس 60,000 ہن ڈیجیٹل بورڈ ہیکو اہتمام کرت تیل ہیکیا سانس ایمانی گرتس کان وزن ٲسِتھ ہیکیا ٲسِتھ گژھتو کھڑا ون تو مین گئی 5,000 ون تو میون گو 100 ون تو مین گئی 500 یمس طاقت آسہِ گۄڈٕ کرو پننے چند پہ شروع میون تہ گو الحمدللہ 1,000 رۄپیہِ میون تہ گو 1,000 رۄپیہِ یتھے پٲٹھۍ گژھن مین چھ یتھنس تنویر صٲب باقی یتھنس مین عزیز تہ شفیق یم تہ گژھن امہ خاطر انشاءاللہ تۄہہِ نش سارنٕے مسلمان نش گژھن انشاءاللہ العزیز سٲری مسلمان کرن یتھ معاملس اندر مکمل تعاون پیش بیٚیہِ چھِ اَسہِ اکھ ہمشیر بے اولاد پتمو 12 وریو پہ اللہ تعالیٰ کرن تمس اولاد صالح عطا اولاد صالح کرنس عطا تہنز تو میانی خدمت اللہ تعالیٰ کرن پنہ دربار قبول ساری مسلمان کرن ات سلسلس اندر تعاون کہن تہ رود نہ پت اشیت سرسی خاندانس مستوراتن مردن بچن لکٹن بڑن سلام پیش کرن یت ہمسائیگی سلام پیش کرن یمن اللہ تعالیٰ یت گل چھ عطا کرمت یمن گلن سہ خوشبو چھ یس خوشبو ہمیشہ معطر الحمدللہ ہمیشہ سگناون سرسی علاقس یہ علاقہ سگنو یمی عظیم مسجد ست یت مسجد مز نئی جمعہ پہ انشاءاللہ جمعہک اہتمام تہ گژھِ دروسن ہند اہتمام تہ گژھِ تلاوتک اہتمام تہ گژھِ ذکر و اذکارک اہتمام تہ گژھِ یہ روز برابر الی یوم القیامہ یہند خطر توش آخرت صدقہ جاریہ اش پنہ ضلع جمعیت کی طرف تحصیل جمعیت کی طرف مرکزی جمعیت کی طرف حلقہ جمعیت کی طرف تو تمام مسلمان ہند طرف یت خاندان سلام پیش کرن خصوصاً یمس پنہ ہمشیرس یس زن اس افروزہ کور پن ام سندس غیرتس اسلامی غیرتس سلام پیش کرن امس ماجہ ہندس اسلامی غیرتس سلام پیش کرن تو یس زن یہ انجینئر صاحب مدثر صاحب یا ام بغیر یم زن باقی یتن وارث رشید صاحب محمد ابراہیم کھٹانہ صاحب یا مدثر صاحب کاریگر یمن سارنی ہند سٹھا زیادہ مشکور ممنون یمو یتنس
عظیم کردار پیش کرت پنس پانس اندر اسلامی غیرتک اظہار کور یم سفر پہ باس تر سفرس اندر کی بزرگ کی نوجوان ون یم علاقہ اللہ تعالیٰ واتن تمن پنس اہل و عیالس تام واتن پنس اہل و عیالس تام یہ تھش تتس کرنک صحت کامل عطا راشد حفاظت کرنک پروردگار تہندین اولادن سان میانن اولادن سان سارے مسلمانن سان اللہ تعالیٰ کرنو پنس رحم کرمس اندر جائے اس دمہو بیت کی لحظات دل اس یژھان تہ نش جدا گژھن یت مسجد من مگر ونکس بیس جائے تہ واتن پروگرامس اس لیے کرو آج یت پہ اختتام تو کن سات آسہ بی موقع تمہ سات کرو بی تہ سۭتۍ یت مسجد شریفس اندر ملاقات